Ndama cia kiuteti no irathie na mbere kwarirwo ona thengia ya bururi gukorwo utigitie miaka iri mbere ya gutabania githurano kinene kia mwaka wa 2022 githurano kiria gigatabanio mweri-ini wa kanana. No ciama ngũrani na atongoria matiganite makimurika muno kuoya ruhiũ rwa wathani kuma kuri President Uhuru Kenyatta atiriha miaka yake 10. Kiama gia KANU kiratambia mĩri yakio matũra-inĩ matiganite ma kaunti cia Gema na thutha wa kwarĩra kaunti-inĩ ya Kirinyaga riu kirarĩra kaunti-inĩ ya Nyeri. Time being now twike recruitment ya KANU tugie na recruitment tugie andu aingi tuhota kurugamia senator, Governor, MCA, Members of Parliament. Kiama giki kia Jogoo ni kimwe gia ciama iria irarutithania wira na kiama kiria kirathana kia Jubilee na ona nikiriga guthukirwo Giturwa kia mutongoria wa reingi thiini wa bunge ya Senate gikirikana no gwithagathaga kirethagathaga gukarika kihitahitaniro-ini gia Giturwa kia President na iturwa ingi. Senator wa Baringo Gideon Moi agitanywo gugatigirira Jogoo ni ya kugaringi thutha wa guikara heho-ini ya kiuteti miaka 20 gugikinyiria githurano kinene. Sema hivi tuko nyuma ya Uhuru Muigai Kenyatta, aheshimike na aendelee na kutuongoza kama Mount Kenya, tuko nyuma yake. Maya magithie na mbere gatagati ka bururi kuria gicua-ini atongoria kaunti 5 cia gitaro kiu ni manjiriirie mihango ya guthondeka kiama kiao makiuga kiama kiria makoretwo makinyita mbaru kia ODM ni kimakunyanire ndereti-ini ya ugayania wa mbeca cia kaunti kuria kaunti 4 cia gitaro kiu irerikana ni kunyihirio kigina. Tumetumia pesa yetu mingi sana kwa sababu ya chama ya ODM, lakini sasa imefika wakati ambapo watuunge mkono wao wanatukimbia, wanatuacha peke yetu. Sasa hiyo imetuumiza sana. But will have far-reaching political consequences and ramifications at the cost. Wanapiga vita sehemu ambazo zilikuwa ni ngome za ODM zilizokufa na wao. Tuliwanyegeza, saizi hawataki kutunyegeza sisi. Gitaro kiu kiri na atongoria 41 na marauga mekumba kiama kieru kana mariukie ciama cia tene iria cianyitagwo mbaru gitaro-ini kiu niguo keki ya bururi kigayo magakorwo metha-ini. Tukishafanya hivyo pia sisi tutakuwa ni parliamentary party na sisi tutakaa kwa meza na wengine tukubaliane na sisi tupate haki yetu ama tuachane. Ithabu ria atongoria yaria hota kuiga hatika-ini kiama kia ODM riri gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na gavana wa Kilifi Amason Kingi aria makoretwo makirirukia federa ya ODM gitaro-ini kiu mararikia miaka yao 10 ya wathani ta magavana na mari na nyota wa gutonya uteti-ini wa kibururi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.